Don't want you to
mama kai time na me papa ne mama twempra no. Ube bisa sa na me wan no de. Na ya wo me. Na am tete o. Ada me mama kan say, "Ade what twiso da." Me mama ya twiso. Amadu. Ababadu what to say? Me mama di no. Producer we are super sanya mama si twiso o. Ade. Akoma do na be ma da tumpo. Akoma bia ehuru enye. Oba bia wale no no wa akoma bone enye. Oba de sebe e wo se wa akoma eda form. Be ma unso wo se wa akoma da form. Oba bia sebe producer ni meti ba ku bia na ne boafu. Ayo ya ntimi ne mo bra. We wa o kan sem bia eya papa kra no anokwache akakra hwe ya ne bubefo. Akoma edwo ne ehwehwe. Mami ntia bi nua ma ni nyina. About 30 minutes past 4. Wait, Akwaaba drive. Part 2 nini. Ya the part 1 Akwaaba. Ebi ade dadi. Na kana unsa na so ya na Mekot Health College for bedin komo. Na ma yeni komo kakra okebo. Unim sa enra. Okay, sofu we Apa Life. Okay no. Those days, is it 20, 204, 203, 205. Omo ena no mujina so ewan kran. Eba no prophetic error na. Omna no mujina so one aprakuma daughter no. Omna no mujina so pa. Ano azi na munim asole ye business. Eye business ankeni. Ano say the reason why oton na sorry dan ema na nagrada enya ade so ne wo afa dabi one agrada ntwempranye bibia na agrada ba ne ho ache emre bia ho na agrada akwa asori ena kan se onya so dan na obeton ena ebisa nsa ade ose one sofu bi ena eben ho na ono akwa kasa radio so na otwen members no na sofu na suma na amanfo jejina gate oba no wa ebisa okwan ose okọ Upper Life was bra na tese or train the customers. Ena man ye hi. Anu ti do so oton so dan. Ana na grada ye adin se. Ni kuru so ene sofo bi ena ye adwuma. Ene obeto aso dan no. No de ama ni kuru no mpese ni kuru ebe boy. Sa na opese ni kuru no ete ne ho. No no so oye na aso de. Enti so no Upper Life obeto aso dan ne dia. Ene obeto no de ama ni kuru no. Enti the reason when to no Upper Life oton so dan no ema na nagrada no ene sa asem no na yenso ne na nagrada etwempra na okamia te say church is a business. We na Chinedu betena ba bi din na watem Chineke na men things dey happen no ayo Chinedu na church be business yo na church it be business where they do am so sir Chinedu obasa ya ti asole a Chinedu, I'm ever ready because I can preach proper everything because church is a business. And parliament is a media as well. I made be bunker for. And Tina Sabas, you are Mudo Mua Shemi. Yango Bonfra and the crowd say, Radia Serano, who besides I won't bang your Sizumi. And our preacher trainer was because as some member, unim say Nyamijuma a calling a your friend, and a yadom Yankopon or the walk, yet the walk, and yet ye was as no better tell say Nyamijuma a yesuan of what, yet the walk. And Tabla Yesu Christo tea. Make our secret bine. Ebra was sa Akwabia, now a yade, no yade a bubua yade, na Aquano san yade, and Aquana said. Ora ma mini wachi nam kokko ka sempa ni bi o se da bi ko wo de anya sepaka wo de ya dance di ko ka kira amanfo se Yesu Kristo asa ya aye se enti se ya mfa anwo a awurade o ma wo ye he se ya mfa anwo na se wo de ko ye adwuma enchenchenche bi o na afia hwe ye wanum begu ase wo
nyamesom yɛde wo sɔfodie yɛde wo yɛde wo wa obi ahyia hwɛ w'anim a otimi ɛga sɛ ɔbɔ odin kra no abɔ sɔfo because yɛde wo ɛyɛ honhom so church is a business. That's yes. Upper life. And then me fast that place is charge Herbal Center for. I'm assuming can't so your best man capsules. Na me ba jo so nya bi na so yusu abebo a pe bi na to sha ebia wo west pains sexual weakness and I say bia wo low sperm count e ba jo sabe cancer na to bemam unya best man capsules yusu bia abebo a pa ukosuhum Hamza Street sanso na kem so adro akem oda abrem begro ko foridua kede kwa ben asum ba bia ukọ wanchi mu nyina ebi wo ho na wakwa akope bi ato Uradra Storehouse open best man capsules about your friend 0244 966043 and 0208 288099 eya omre na ebetimi aboa na unim sa ukọ US ya papa bia onim sane economics esitie ena wa kasa se he me kan kire mo se IMF loan will not solve Ghanaia's economic ena man for say na badan ena say media me kan kire mo because se Ghana for so mo ba beje bisia e wo IMF for entimi mo Ghana sika atete se ko tebe ena ebisa se de na beboa eno de wan kasa Nti ayadio bozia we Ahenkan 93.3 na unim sa papa bi oye Mexico ni na papa no ya fra ne mayo oye fisherman Chelsea ono na adwuma oye ne se wo yi adwene ne ne keka o ana ose wa hasa se baby aduro no wa yi adwene ma adwene aboa no enti ne yiri nso awu enti so obewale adwen na meka say papa na wale adwen fish yo wale adwen won ba kun bi na no fia won na yade ya yi ya friend say fish ya na no fia wi yadidi empesie mpo ye wodin bi a yade frɛ no ya u de bom pesie na say wo ya gi say o yura wi akire no azana aka enam papa de papa wa wale no wawale no wose on de ni obe no enti wawale no amenne one no aka bom ti se okrun ene oyire e o Mexico ensem sisi o we na Chinedu batia mu se Chineke man things they happen no Esi Anemekot Health College for Ebedim Komot na answer na no T74 betimi aboa unso obi hwa ya so bi na hwe T74 is good for you eba chop bi na no immune booster a chese beboa o
ama wapɔmuden agyinagyina so ama ho ayɛ den aduro deɛ ɔbɛnom a ɛyɛ anom adurupa akyerɛ sɛ ɛboa wɔ T74 woyɛ obi a 7 prɛduasa yɛ na w'ani so yɛ wusiwusi ɛtwerɛ AMA amagu a wokɔ akɔbɔ a wosɛmma mepaakyɛ na wohia T74 anase bia wɔ high blood pressure high blood sugar mepaakyɛ bebree o kidney and something which is there with throat anase bia hepatitis B and C wohia T74 immune booster ni bi ɛyɛ aduane ɛnyɛ aduro Trotina 74 mepaakyɛ kɔpɛ bi natɔ sɛ wokɔ drugstore pharmacy shop herbal shop biara mu a ebi wɔ hɔ wopɛ dodo atu a wo so ahoma yi 0246 073498 anaasɛ 0501 628931 ɛbɛtumi aboa paa na mepaakyɛ bebree Mekot Health College for sɛ menka nkyerɛ sɛ bra na bra bɛyɛ MCA mikodi nkɔmmɔ mene Mekot Health College for chamai twɛbɛn afidie no ne ani nkɔmmɔ 93.3. We have good sounds, good engineering, we have decoration, and good pharmaceutical. Yane Mekot for bedding common answer no. Yane sports for baby. AJ dear. When any year you must say ya. A part to pan a crown emedano. We are Akwaaba drive. Sports part to part. Ya bono part to part. Yeah. And with the Mekot Health College for they are here. What they are changed. And Chebia menu on Babon Cobo. Among Como Emedepa. Na me pa cho so you be. Na sa wasi dan. Na roofing system no. Who probiama na roofing system na. Eba kompa e di justice. Me pa cho di justice roofing system. I'm say men kan kira say. Me am dan ne so ma. Now dan ne akono akono. E dan no ne ameda ne say ye pa now dan na e kama. Yanka say beba be estimate amount. So atias here. Yem pay for one na adwuma bia. Enti say ye adwuma ma nso a. Ya ne kama. Ye quality job. Me pa cho say ba ne say roofing. And I say woodwork. Me pa cho ni na no. Sa yem fa na de ne yem fa more than nso anya ni na ye yo. Me pa cho bebre. Say be architect yen ro bibi emfa ma. Me pa cho ni na no. A the justice roofing system. A be ye adwuma ma na wa massa 93.3 FM. No size. And I say be a road construction. And now prasoye. Ni na no betimi dia science. Massa ye adwuma say be a suku dan no akwa je opese boss baby a fabre ni anyama. The justice roofing system limited. Aye adwuma ma manfo boy abaso a. Enu ti bo modern cell ni yen ebedin cell so ne mu a. Na yenya won so de ma. Ye won chance a wodo bi a yen so ye bo. En chance bi a ye de bodan so bi a yen yetimi de bo. Ye bon so ma ne ye akono. Ye bo ma ne ye fe. Ye bo e ma ne ye nika. Me ba ko ye wo Ahenkan Belia of Accra. Asamai main road na e na obehu yan oni eni nsa so
Sanso na kemodan ha so ya ba be boss sesien wa ha. Ya ba be bo amanfo no mo abo dan so. Eba chobe bro betimi afre 0264 187012 and now says 0200 68584. Eba the Justice Roofing System at gmail.com. Na ubetimi ukwa ubetimi a check ya niema nyina. Ya bodan so ya bodan so ma ne ya kama. Maza ya bodan so ma ne ya kono. Ya bodan so e ma ne ya fe. Ya medan e look good. Ya medan e kama pa. The Justice. Ya bodan so ma. Eja baya na tnase a. Ewie ya na ene me court for zubedi nkomo. Ka pa ne mu ohise. 93.3 FM. The best. Eza ka no condition wo. Ka no driver ni twi a o good. Edura mlemu ana ofa ne bokro na odi atu. Ekwan ni da mu zo ani ekejai. Etieti asubudi. Ahenkan FM. You everywhere. One tier na station bempo na obese ti oha. Ena papa ni kurai. Ena mfantini beka se pa na papa na ba. Semi muye waso muya komede. Semi muye waso suya komede. Semi muye waso suya komede. Na unim say Nigeria Akwaaba ya broken heart. Adanya o say ne girl ena girl no edi ni birthday ena girl no na danfo pa eye bema na danfo no ato iPhone 13 ena wasan so ama no 600k anunti ayakwa na adwendwen say akwa no peso je ne girl ni free ni sem ena enu anado wasua manazem aba social media kovi atesai kwa kunya ko pano na so boko sa wo oda na eku kama ti baby ai ai bibi e she na say Nigeria ede akwa bi na wanya broken heart ya tiane say ne girl di ni birthday ena girl no wo na danfo pa babo ndi oni sika no bi ba no wo sika but ni sika enuru girl na danfo be ma no okay ona na firim kwadabrim enyi ye bibia babo ne nwale ye okay ena girl ni di ni birthday na o kan kire na danfo ni so di ni birthday ena o de birthday gift e de bre no ena o to iPhone 13 that's right e de buy ena o san so e ma no 600k in naira that's 600,000 naira line not just sika no the bag na ha buburu je modru ai na akwa ni hu phone no ena obi say phone sika zu ena o say o madam one no so ase waje awie good ya dey you be the catcher we mo be catcher once ama ensam wa keka no enya ensam ketua na nani zuo echen wodan no me ensam zuo ahedo anyway we dey akwane yam me na mgajo I saw you say tu na montem ena say uko Mexico nso a akwa bi ye fisherman wo say wayi adwena che ni yirewu enti so wale dia obewale adwene ama na wale adwen na mu adwen ai akwa wale bi won ba akun bi na no fiao yeah it's a mad fish is one ya de ye say wo ba mpesie na say wo de ne to so a mother ne na mo de se na ji baby a me na mka kire wo enti obeware adwen na koda de wale no anya so obewale no wale no amu ko ere o say na wa ko ere bizan mam your friend Mejo didn't the Mejo na Mejo pa no esa di masa aro we nyanga na Mejo ni dabi we Mexico Mejo okay coffee sports time
abusia mamuni na Akwaaba mrena so said ya good yemu nsem kakra ede ebeda wo ene enumbre wa Ahenkan 93.3 FM so our drive ne so na fe kwa na the champion man Kwaku Nkrumah Frekas atwa so ede nsem na ka cheni ni na enso ede ama na eyade Akwabena jenim eboame ene enumre brempono pokuare ene Raymond na sitetete ene semoboa ene enumbre na de good yemu nsem no ede abromidin ede Kofi ajiwi AJ ene yakentuma aboania yade ensem no ade ebrewo ne ebe kwama no ne ekofa latest ne de abawia na fe yatia ba fie ade afisem kakra no ere apeso ere amount ene anumbre na sana be sensem na sere kan ho ne emfa sere nsem en confirm new bafan heba center for nanumre new bafan heba center saben kan fencho some di drone was so na babonten odi no typhoid fever ene awadwen and access stomach ulcer no ene awadwen kidney failure ene se awadwen menstrual pains mi ne no mbai enso yi tuto menstrual pains awadwen ene se ba awadwen ye pa kono kope eye drobito na entu ase so emfa emao sansuna new bafana cha capsules no ene so abawei eye mema ne de eno premature ejaculation etu ase mp3 kopebito gonorrhea etu ase syphilis ene eye no wahudo bebre enam ye do wade eno na duro ba kope ene new bafan natural capsules no nya bia etu ase enso ede amao say low sperm count no betu ase enso ade amana bibia akoye de ama ye pantino baf aya sasuna aya bafa mala mesno enso ababontin wei aya malaria dua unya bia bebo ye pa dani da u complaining usi wuti apai wo cold and say dizziness and awa dwen ko pedro bito na febia enko fine enso enfama wodi woni chemo atimo dani ne patem draft store bia tondro bia obenya drobi ato na bibia enso akọ fine ade ama oni mpedofo ni komo na jinchiremo aka Nina 0240581585 and I say 0553511501 ubetu swafre 0208233058 ufriend new bafan 4 one beto sunu adi komo na fe bia akọ fine enso edi amount yanto so na fe yankwa manone ne ekofa nsem no enfambre hyase enfamfiri Arsenal the Gunners boboku mu na kopimu awo Arsenal enne anumre reporter aba ene se eye boboku a ya fe ne Lyon okopia sa Brent kuma ebia unity abon ne de onimbo yie pa 24 good years ene se Brazilian guy ese unity a okopia £42 million no ene se da Brent fe Lucas eye per quarter enso so akotua ese omenya no ne ene se Arsenal ayomuti sa so na Manchester City for enso yomuti omnya kodai edi nkomo bia koyia na se pakota ekopiem akosi akande amoma yade mu ensam no enso adiaja yampiem ye kodi nkomo akra Manchester United akachim fama Brante fan Cristiano Ronaldo ese nkomo aba enso sa Brante no Monday no training exercise Brante atumi ampiem na report de bai no wasi family issues kakra eno anatumi amboa amano to kopiem and so training grounds and now so yankwasha Brantia ya fana Cristiano Ronaldo no anya de otumi ekopimo e training na sa Brantia no report ni nam yem as eba ne say likely so one try the boboku a ya fana Manchester United no e be jama kopimo e Bayern Munich anase boboku a ya fana Napoli and teams ahudro bebre and as Brantia o toto na mo hwe so betumi akwa kosi akan ya de mu nsam no and so dia jaw yankwa Tottenham was pay ne ani kumakra emfa ema enchaye and se Everton ya Brantia ya fana Rich Allison aya Andrende Brantia na kopi won e Tottenham ama se £60 million no California kwada wie ma bia enso ekonkan na reporter eba ene se se hyase e wo ese league na esa Brantia no first match at Tottenham ebo no enya do beja kwagya gyina mo atuma sia kan Adama Tottenham was pair against Saddam Timboboku no Nina NSS last season na Branton Sinakan Adama Everton no last game am boy no Chelsea the Blues no NS onya one goal no the boy ema se Boboku a ya fa no Tottenham enema ekoye enso edema mo na Branton kwada niema biadi e wo pet ne so a ese bia antumi ankoye enti efere sama bande no eya one match a eno ne ensama eba de mu nsam no enso adia jaw yampimo na fe yandi kuma akra emfa free Manchester United
United as a reporter eba we ade nkoma se mu de na mu ehwam ye pa enso era Manchester United Boboko na NFA fans ni na anim se de nkoma bi ni namdwem se eye Boboko a ya fa na final de ni akwada ya fa na eye tare Malaysia no abrante no na se likely se Malaysia ebe wuremo Manchester United na eda sore ya se 22 good years 14.6 million pounds ade Manchester United Erik ten Hag omne akwala awie MSC ade o Man U player abrante fa na Malaysia kopimo akosi akan era Manchester United ni munsam no enso de jam yene asifom na fede fisam no edi aguo no mo edi amount yanko Paris Saint-Germain Boboko no na ko PSG a report for mo eba ndanumre enso anese head coach era PSG papa ya fa Mauricio Pochettino esia de oni PSG Boboko no amoto nkwanta amapai tinton time esia endem pedifo enso ene no awia se pa ya fa Mauricio Pochettino former Tottenham Hotspur coach no enya de esia no oye coach enema Paris Saint-Germain Boboko no ebiema yedi mu nsam no enso de jam na report de akire a eba na se papa ya fa na Christophe Garcia ono coach enema Lili Matropo Boboko no ono likely so bewremo na akobo adwuma no enso na PSG a yedi mu nsam no ade jaw enne anumbre na somewhere there eye asemo so a se kopim e wo Celerion ene ne potema esende etwa ne ho adi ne ho afusin ye pa ese kopim e wo Celerion ese Celerion ene sensem efono enso eba ne se team sa wodo makomako enan ambebomudin ene se omode match kase koyantanso na ase kopim a eye first division game a top fe no Boboko a ye fa ne Kahula eye Rangers ene Boboko a ye fa Lobimbo enso the game kase pa ede kobani na game no kwa wie no na se 90 minutes no na Kahula for ahye kano mako 95 ema se Boboko a ya fa na Lobinho antumi antibia we akoye ensema se efe no ensu edi a kire ye pa enya no kwa efe Boboko a ya fa na kwakuma Labano ono su ewramu ahye mako 91 goals ana so omoso ahye ana fe Golf FC etimu bako a ya se no akoye ensema se ebisida we de Okoye for de no kra fenyinama ene so ne enkoma efi Celerion eba nde enumbrade mu nsam no ade ejao ye bafie na fe de fisam no enso ade apeso ade amawa ye hyase enfemfri Africa na oko Africa the Women's African Cup of Nations no top fem na top fem say ena se matches no enda numre ebesi akọ Burkina Faso famba amotena fi amana Senegal ade Albany 5 pm ya game no top fem Uganda emba amotena fi oni Morocco ade Albany 8 o'clock pm enda numre game no top fem eno group A matches about fema medium nsam no enso dia jam na table no say NCT Senegal edikan ekuta 3 points maya for Morocco etosumi no amoso ekuta 3 points and for Burkina Faso and Uganda there amoni points bia and the front eba de mu nsam no enso de agya yanko group B na ndi kumakra Zambia enso betena fie eno da chena woni Tunisia mba de beboni 5 pm game no top fm afe Togo emba betena fie amene Cameroon emma de beboni da chena 8 o'clock pm no game no top fm table no group B say ana se etie Tunisia mba di kan ekuta 3 points Cameroon amotosumi no ekuta 1 point Zambia etosumi ensa ekuta 1 point ana afe Togo etotwa one any point bi ademu nsam no ade jaw eye ende anumbre yan konko piemu na fe yendi kumakra enso amfa emawa tese gaka so ye ana saropete fono enso beto fema esi ababie betwam bia eno ane enkobo bia enso edie ni se ye bo Ghana Premier League ni wie ye Kumasi Asante Roko ena eje ye mediama etoso mienu Becha United etoso miensa ama Kawila United for etoso enai ena Great Olympics etoso enum House of Folk etoso nsia ne way ena se top 4 ne da ye bono esia de da sore mpenufo se bono ya standing no ye de kwadu top 4 enti ende gaka 4 amosi amagye tuma ese ye ba bo top 6 ewo eye kromu a na fe bia akoye enti sei ena se ebeko
Kumasi Asante Waroko, Mediama, Becha United, Karila United, Great Olympics, and a Phobia, and I say top 6 no, and Babon and some dear Eba, and I say I'm a Piemo, and so Kumasi Asante Waroko, and I say other teams no, and in Penfo di Como, Nanya dear Sekotokofoni, Penfo Macano, Amodia Tum, some Tum, some about air top 6 no, na and on Koma Eba, Yadimun Samno, and so dear Jow, na NS first way, and as a reporter Eba, and if you Babanya Sports Stadium no, at just a top 4 no, Nanka Eba Banyara Sports Stadium, and as Penfo share, some Bacobono, na Supinfo Toilette, and a Coma GFA, and a Fegaka, say, and Yadia tournament no, a bet me a basso, Aba Banyara Sports Stadium, Nina say NS4, say in Penfo, every calf, Eba Abaya inspection, Eba Banyara Sports Stadium no, and Tinya dia, a met me at their tour, ma a Kensiano. Atumi atofema yademu nsam no enso edi agyaw yenkonko piemo ewa GFA kache na report efenemo enso aba eye ende anumbre eno so ne sempenifo se Ghana Division 1 League no ye bowie no zone 1 zone 2 zone 3 ama peke omo mudi kan omo moto so mieno ana fei eye two teams a eso moto so mien so modembo no eso ni ye pa eno so eka bom na eno be tournament a so mo de boa na bia enso atumi akoye eno Super League ye ba abebo na eno teams a FC Young Apostle enso ejinamo ana afei bobokua ya fane Tamayut enso eba Liberty Professional enso eba abusua Drops we teams a don watcha GF4 akabom se eye boboko no amokabom na afei bia enso akoye na Super League no yakakobona bia enso akonkan yendi nkoma akra ewa Eastern Region enso emfama nyankopon ya duma datena just Eastern Region Division 2 Medal League no top 4 ya bono last game enso top fam na last game no say NS ebesi akọ repon omo tenafie omo ne abua kwa susubiribi ade be boni ewo Asuom Park 9 am no game no top fam atimada Kotoku Royals ebe tenafie one eboboku a ya for Port FC ade ebe boni ewo Atim Tetima Presby Park eno so matisa ade tena Nina top fam 9 am yedi unsam no enso edi ajam na okopima yesu subiribi for omo ekuta 4 points afe boboku a ya fer Airport FC ekuta 4 points atimada Kotoku Royals ekuta 3 points na afe rekpon for enso any point bia enti edatena ene be hutima wa qualify akọ eye division 1 e was zone 3 no na afe bia enso akonkan a yedi unsam nina enso edi ajam ende anumre yankofobia ne ani kuma akra Brantia for Munaf Uma, a player, Adama House of Boboko no, that's the last season, and I'm to be a koye, and for Makodai, and I say, Sierra Poteba, and so send a contract now, on phobia, Bibia Abana ye, now a likely Sakwadai will remove our outie Boboko, Akosia kind, and so their mama, Yadimun Samno. Ada jaw ende anumbre me shots upon enso a player Adama Glorious Accra has for Boboko no na Brentford himself last season Adama de Colon eko elimina shots Boboko no na wasan soba wakobo no loan no awie ema so wasan soba ene nkoma eba de musam no enso dia jaw sanso na Brantia ye fan Ibrahim Osman wano so ekumase Asante ko metambo Boboko no enso player na Brentford eko loan eko Kim Faisal wakobo wie ama wasan return to ekumase Asante ko yadimu nsam nina ede jaw ende anumbrei ensam ne dia doso ba edisi ase ne yakọ na fe the champion atwaso na akire no obempo poku wareba odin kan baba ede tena yadidi akam nina enso be brana bia akoye ede ama kwabena jenim boy ende anumbrei obempon opoku ware ana fe Raymond na sitetete ana ye production nina medin ede Kofi Ajiwi AJ ana se yakan tuma abani ede agudie mo nsam ede abraw ende anumbre yeko na fe the champion mai kanianka Thank you very much, AJ. Yes, yeah, that's it. God bless you, AJ. And I'll tell you, can say, or they Akwaaba sports at the Ebrel. Maybe I'll show baby, make a commercial break. You come back, you need me cut for Eba Bidin Komo. Hello. Uofa, Mekot Health College, Auma Miko Yenti. And me your medicine counter assistant. Many GE. Ampo, Sawu Pesa we medicine counter assistant dear. And ya na Mekot Health College, Anna Obeko, we medicine counter assistant certificate program. Ya reschooling suma 1 year we MCA. Nanswani pharmacy council certificate. Na dia ma wonder so ne say. Pharmacy council Ghana aji 1 year tum. Na ya ma free IT training so eka home. Admission gusua ekoso. Ya
Enti Mansenka forms. Ye were 2 campuses. Aguna Swedro, ye were Dakwan so, Kaswan so, ye were Congo Villa, ewo New Market Bodiase Kwan so. Ubenya forms ni bi ewo campus mienu nyina. Anase Mekot pharmacy shops are hoodwo ewo Ghana fanan be bia. Ni ye 2 campuses ni nyina nso ewo hostel wo ho. Enti uni ha ukra. Na se wo pe enrupa nso dia. Ene na ko Mekot pharmacy. Ehwo na ubenya nupa. Ghana ene amono ne de. Fre 0592 522 111 ana 0244 640975. Mekot Health College, you say health knowledge is life's wealth. Hey, Ekwebroni, na brabom te say oba me hu wate. Mr. Jesse, jai. Na asema to me ni me kunu de ye hu bi da. Me kuna prapra ne mu sika nyina kodua mo. De atopete ya ne no madi. De edua enso mo ayi. Emu akuafo am Ghana ha muntie masem yi. So obodo mufu a fa ho Bon Agro Company Limited. Enu de ye kua nyina. Eho ne firi. Sa odo mufu a, sa obeto apete anase ubedua. Fedro bi afa ne capito. Eye powder fafa ho. Abo bi edimi fra no nka. Na sa uko ana to peti afonu mu a ade achi ya na ko spray adro bi afa no bombita ebeche pa ansa na wura atimi afifi e wa fonu na se wura no fifi a de ode sina se kura na ye fra ne top man o fa sachet ba ko a na de agu nsuo tank ni mu u spray asem bia asa e wura bia bajeje wo e wa mufu a wado no mu no spray bon rice ene bon pro plus u betwa mo no a enna be bira achi na wura ntimi mfui se no mbobodi nyina ukọ agro chemical store bia u benya bi na Bon Agro Company Limited ono fadi nyina ba Ghana ha so wasem bisa bia fre 0243 900 562 0243 900 562. Bafana kama sama mami Bafana di masama mami Bafana tuminyarewa Na wa mama wadi ya shukrai Usisi ya uya Bafana eba mischa Honoria Sasa brena maya ume Bafana eba mischa Handi basi Sufalash unamure Abia Duro mujata Bafana eba kapso Uno kapsos na unu mischa Bafana Open for an enum, when I feed me my die, and what you'll be at me no. Now, Ubenya Baffa Mr. and the capsules or my movie a tonu pabia. Those upon Fred Baffa so I can send what 0553511501 or 0208233058. Baffa, Ujidia Jonkwa. Yen soka ne hwene manager standard water nya enfie pore eduonunu o say Ansana sachet water bebe dwaso no na standard water wo dada esan ahofama ne adwempa standard water dumayefo ne didi dumani nti standard water nsuo na track Ghana fane nyina enti eye number 1 wo dwaso efrite chimanko sitakwa asinfo suko sinkran kumasi kosikbon eni swedro kopem suhum standard water ji bebia ebra yedi 25th anniversary standard water bo wonka yese ensure yenkwa enti sawubenum sua num ensure ewenum nyam na fa wotuma bo edikanfo ne ntuma nano na ene edikanfo a womunim de no enhwimom num nsua ewo enfie eduoni num adanse wodwaso standard water se beka ye ho meyenti ye 25th anniversary se edikanfo standard water mana boafo na dwedifo wo a wonom standard water ne Ghana fo nyina ayiko se enfie eduoni num ni a muni ye di dwuma opening depending standard water ya som ye man enfie pore eduoni num standard water ensukrojin standard water me feel Tontonte yanum nsane e fadwen ne e fadwen mpa se na nananum se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene esi nananum dodo so se de na dodo bua ma nananum enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo nipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tontina 74 yinso ya ye no se nsuo krokro waka
kama enti baabi a wonam bia wobetimi de wade akọ samene wo a ankefi na kroi eda no nkọ na wie ya wabra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne dabia T74 yi ɛyɛ hahama ɛne yɛde ayɛ na DHC ɛna aframa na yɛ kama saa no T74 ahoɔden ne apɔmuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nnuro bia wobenya tonti na 74 yi biato T74 yi ɛnyɛ ma ɔba a wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu ɛto phone 050-162-8931 ɛna 0246-073-498 FDA agye adwadie nkratoyi yi atom Adravers free. Mate denne. Wey aye Ochinanti Enterprise. Osimin kantilo se. Oka battery na ase no. Fabra na onye swapping enfamao. Anase ope car battery for François toa. Aye Ochinanti Enterprise. Ebi ope bi ade akogu wholesale. Aye Ochinanti Enterprise. Anase what the car battery edi dwuma bia. Na se wo hia mono ata. Aye Ochinanti Enterprise. Ne prices no ya titi so se hu anunti bomoden na Oni Excellent Enterprise, any and Sawaso, Yawa Akemoda, Yanni Community Hospital, no, and a Bempe. Saran Suna Yawokede, Yabenkede, Cemetery, Asamenkas, Yanni Beriano, and the dish, Store Nibi Ewa, near here partners, Oba Freya Ewa Homaiso, 0245-639729. It is open Batara, a Yapapadia, a Excellent Enterprise. Ohimami ankambo juma ewompem na asema yame wompem pa o menua kawakoma to yem amaje herbal clinic esa enyadowa nyina wonomo esa enyadowa bi te se bema wayemre ewompem bema wontomenwo wo ema afemu nso amaje esa enyadowa bi te se asekeka wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo se sei krampo na mefe dware bana so me ho keka me de se zongola chichi e na achimi o dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguho anasa woni pedua nyina ayemre wodane weni ede kire amaje herbal clinic wonom ewo emfidie wo ho a wonom ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo ene gas filling station no ene di enfenimu fra won ewo telephone number edidi soyi eso 0244-877-840 anasa 0205-045-655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa Mido, asa na de fia ehrampa o. Ha, eye ban 20 ena ma efia ehwehwe hwamsa no. Eno so ye supira na. Eye JA Binding and Co Limited. Ena wo mo de sa nyoma we nyina badwa so. Enye no nkwampo na wo ho medu so to ho no mo no. Enyoma ni se bebre. Niema bi te se dan na wo ho. Ban zo ne nan sen kwada nyoma ni ate se wan. Eye parazo no na me de sie. Mido, me fan fitira apoto bi de ni nyina afiro. Na ade ba de na ahohura potobidi isi eya akasha no a na me de atu apopo bibre nyina se no bia papepata asusu nyina so atese wan no nansen awowo ni nyina mpayila uhu awowo bia wo fie ha bi medeta wo eya JA Binding snake reparent na me de atu o masesa no enu omo wo niema papa ban liquid soap na se wodidi wi amedema awhoro won se uhu ana ai enu aso na me de wo horo nchasi mu nyina da ene we die me di adanse akira mansan fa no mo wo ban womunioma no ubenya biato wakuma se takra de tamale ho sunya ne nkokọ wabuase boga odan Ghana Commercial Bank enedi enemuhye se wo pani do so pomu a ubenya bi ewo Kasua Winneba Road ho ankasa na factory no esie ba me number no na mfa nkoma ko nyima no nso from 0242-771-650 ana 0247-576-643 me dofo na nso mudi ni body say eye JA Binding and Co Limited. Ja, me drew ho sesia. Salute. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready Pedian Musamaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one
na di imbues herbal mixture do ne ho adanse yɛsɛ enyarewa horo nipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kɛse nkae a wuti ne din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ɛbɔ yɛ ho ban efiri ho ɛna wɔn mpo a ɔmo wɔ nyarewa ne dada na ɔmo nom doctor enuro no ɛnom imbues herbal mixture no a ɛmo ahoɔden pintin ya ɔmo ntimpo sɛ yare ɛhyɛ ɔmo ho imbues herbal mixture ɛwɔ kanhyi ɛne ɔman mu babia yɛtɔn enuro ɛtufo mfrɛ 0246 20 8496 Imbus Herbal Mixture Police ni no edro no enkratoyi FDA asayase Classic ointment aye bio kromu hafo pa na dodo no a ehunam atoso fefefe sei Classic ointment se de sie nam no se ka se ye ka ho asoma ka de be chi ni nwie ye kan fa momanfo no won mo ya so mre ko pa bie de se ekro na agu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ Classic ointment de na eyam atoto no ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ ointment ne powerful pa hwe ingredients ya wode ye classic ointment no ebi ne aloe vera apaya petroleum jelly cassia alata honam na ni ba bia ekro pimples eyam ana propro aguo no eno ane se anopa ne nwumre bia wadware wie no wode classic ointment no bi ebesere mu na abehu se yes ointment papa bi o ba bi me the classic ointment esiesie me ho ama agye me se enye nanso pharmacies chemical ne herbal shops ane titru wohene na herbal koforidua frisia ba ko ensan Kumasi Edu, Urepash Heba, Okaishi Accra, Netufo so afre 0544 791 600 and 0500 799 833. FDA aji ejedi nkrato yato. Ekwanso edo Akwaaba Drive. Dasote so ye tikai. You call it that. Ahenkan FM #1 station. Okay, Erika Kajro say ya name Court Health College for Babedin Komo. Last week ya no mo bon komo na komo no ne mu ode pa. Ba ya nwie ene etu share da. Say enen so ya beto aso. Make us say omo ofia. Pharmacy assistant. School ba kompa Chelsea dia ba within 6 months no awie. Na wo jisika go bottom. Chama se bibia boko o Kristo adom ye ho odin pa ye da urade ase ade a ho odin e wa asase so ye fe ne nkota adwene odapumu okay ne ho odin pa on say onya hwe ndi ho odin se nkota adwene beda zipi se bibia boko o Kristo adom ye ho odin ye gina ye na so nku ade school mu hon so ye boko o nyame adom e hode e koso kama pa last week you kra na nyame adom omo wo mu sesie omo twa pharmacy council examination no enti last week Thursday ya na ye kama kama papa na do edin ye me dey odakwa ho odakwa me dey ba ya man komo Enfrime Court Health College okay you dey meda wase bebre the say akwanya odi amame ewo ene anwumri ewo Ahenkan 93.3 FM so nyame onshira pipa said ya ene da me da me ba kru ha bia me ba bia mitium na sa wa fa to ha na se ukotie baby fofra na matumi hu atwagu nkoso na me ba ye no ade ba kwa me de mani to form no se me fa town ba bia me duru bia na yitiu amen na omuti Ahenkan ema me hu sa Ahenkan krom ha modi nkan so ampa na yese mudin ene mo honam ese yo we de nchia kese enkomadofo a omuti nyina sabre de yebre ni ntino me no edin komo kakra na se me chire Mekot Health College ho asem kakra na ebeboa wo na ama won susu wahu ba bia do nan ebesi ochena na ochena wonso asetena mu no wahu se ewiase na nye ba bi fa ko ene de ni hweda bi ada cause oye wadwen se wodi wani be hweto ba kuma wan hweda kro wani be bo wo be mie wani na da kro na wahu se ne nkoye enti wo hwa na wo hwa ene ebeboa enti Mekot Health College no de ewo mu nie ye school pon a yaba ewo Central Region na adofonom senior school e kono ebura adwene ntiase so esan se
ye bae nipa chese yatete won e pharmacy assistant said ye wunim no pharmacy assistant a chese omanya adwuma ye na chese ebuso na eye feso no nko se mabawa ene mrante nketesi empanimfo wona no munni adwuma ye na omanya adwuma ye because of school inti omo no munni adwuma ye omanya adwuma ye na se mekanisa Mekot Health College no eye suku a yankasa ne efri Mekot Wholesale Pharmacy mu enti ye wonyina so ajaza mo wholesale eye pharmacy mo de no mo distribute ema amanfo ana sanity ye wo wholesale pharmacy wholesale pharmacy na ye wo no eye miensa ye wo ba ko ewa agona so aduro oda akwan ano ana okwa so Congo Villa ehonso ye wholesale ewo ho okay ana yesan wo wholesale ewo Amasaman okay eye miensa na de wo mu ne se kura na me no kasai yesan so wo drugs a ye ankasa ye koye efra buruchira ye de abagana wow entini ye ka yenim de ye kan ji so hwe company etumi ya de we sei na ya tena se hu se adwuma na ye ne customers na ye adwuma drugstores pharmacies ye no mu na ye adwuma ye ne hospitals clinics ana ye adwuma na nso no se de tie ne se wona ye no mu ye adwuma no ebinim kura tumi ba o me po bi ni na aye adwuma e wo me shop okay but pharmacy nhihye ana o mombra no kire se ansa no bi betumi atena over the counter ana pharmacy bia no no obi agye so wo hunim de enti we ema ne ye hunu se di suku yi ba ebeboa ama nipa bebre nya adwuma ye na no kwanya mianim di Mekot Wholesale Pharmacy ekofa Mekot Health College ba no ye ni nipa abro aboa papa ama ene nipa bebre enya adwuma ye sisi enti sisi school na ekoso sisi ya no de etie ne se 6 months 6 months pe na yesi wa school na 6 months and all the 3 months ebeba lectures ewa class na all the 3 months obekwa akoye practicals ewa abonten 6 months na betumi ya adwuma ne yeyim over the counter ayinim ye kan say drug store ewo bia utumi de ya adwuma ne yeyim enti ebia hoye clinic ebia chip compound bi ana ebia omuhia pharmacy assistant wo ho eno okọ ha prakope obenya adwuma ye na sede bi da bia mekane ye say ankure hunu na yedede no gre but ankure bibi wo ne de enye dede obomu abetia no kum beti kum wei ene trese Mekot Health College de ye ankure bibi gum enya ankure yedede because ye tumira na ya kiresi esanse ye wu hia sede memeka no ye bewi na adwuma da ho atwan wo obi beka se mo na mokọ pa adwuma na maya na de tie ne se ye ne customers na ye adwuma hwe se wo so aduro ye tumi supply aba odan ha nyina sa na kra ma supply aba ene ya ba supply odan ha edi hwe from swedro adi ba ye kwa apam wini ba just enya sam getu o just everywhere hwe kasoa na Amasaman the central region ha ne de ahia na yenko ba bia yekọ enti se ba bia ukuro bia ofiri su bia no wunya bo modi na ba school bi na wia ba bia pese ukoye adwuma no wuni problem esanse yankasa ne hokro mpa enam se customers ye no mu ye adwuma no na started the demand ye de ebasi ye hia ni workers eno mu ye adwuma enti ye ho no ba enya mfe na wokwakọ ne nan ba bia kwakọ su wo be wie no mese bu akwa ebe wie kwa na list eda ho na anu ya motwo pharmacy council examination ye wo ha na mind ba ko ba oba o se mi penipa 4 e de omako ne pharmacy e no omako akwa adwuma na anu ya o achaza na anu ya mo ya graduation ye nyanya graduation omotwo pharmacy council examination omotwo exams ni wie then na ye tro exams no bi ba inside say o pe nipa 4 e de omako adwuma atua o maka boso me achase school no wo kodi na no adwuma kra da wani mo twel papa ye hwe hospitals and say private hospitals ewo odan ha nko a ye ncheke ne dodo mpo ebe yesenya na nurses dodo sen ne wo ho ana ye misa se pharmacies ahoro dodo sen ne wo kureim drugstores dodo sen ne wo kureim drugstore bi wo etimi fa nipa 4 ebi timi fa nipa 3 pharmacy bi timi fa nipa be 4 omuno mo ye adwuma yenkeka saafo ni nyina mo ne ye hwe se nipa mo pharmacy and drugstores se omo nurse sen hospitals kan say nurses and doctors omo wo kura yimu a enti we ne de wo be wie na adwuma no ho ma wo bro no so ho a pharmacy hye ho ye pe nipa na tena no wo na ye hwehwe wo
enti sɛ wobɛtumi anya kwanya tena saa pharmacy na no abɔsom yɛtua wo kade a na ɛwɔ so tu amanamɔ na aba Mekot Health College enti yɛ deɛ wode a papa now they asɛm papa the cover number ne shum ebia no obi tie no pɛ sɛ ɔtwerɛ number no ɔyɛ bibi nani ebesifro fa number ne shum na yɛnto aso me patro sɛ wopɛ sɛ one yɛ atwetwe nkɔmɔ a wobɛtumi afra yɛn 0592 522 111 0592 522 111 and also 0244 640 975 0244 640 975 and also betumi asan afrɛ ɛwɔ Vodafone 0200 104 864 0200 104 864 ɛno so wobɛtumi afrɛ ɛde asi so na wotumi ɛne yɛ adi nsa wɔ so na deɛ ɛwɔ mu nie saa na wɔtwe nipa 10 a ɔmo bɛtumi tu anamo aba bɛfa forms no ɛna me no kɛsɛ yɛ ma ne 10% discount free akyɛ sɛ promotion ɛyɛ adwuma me se na wɔtwe yɛ nipa 10 a ɔmo bɛtu anamo aba bɛfa forms no yɛ ma ɔmo 10% discount a ne school fees ne ɔmo ankasa ɛba ɔntim firim ogyina hɔ a ɔtua ma ne boro kɔ ɛbɛte ama no wɔ papa yɛ adwene sɛ wahu nipa hia mmoa o nipa hia mmoa enti sɛ nipa ne ba bɛtua 100 cedis a obɛdi kan ate ne 10 cedi afirim wɔbɛte ne 10 cedis afiri no ɔde ɔmfa yɛ nante ne mmerɛ yɛn na yɛka to yɛbɛma saa nipa 10 ɔmo ba yɛwɔ coupon bi wɔ ha yɛde bɛma wɔn okay enti wo ba wonya ka yɛatwerɛ wo din wo gyina wɔ hɔ enti wo ba yɛ no ano yɛne woni asɛm bia na woatua kama ana yɛ school fees no so no ne boɔ no ɛda fam yɛdwe nipa ho nsuo kyɛ sɛ fam ayɛ den o nsuo ɛtɔ nso fam ayɛ den ɔwa yɛ nwae wode dua ɛnyɛ yie enti yɛdwe nipa ho sɛ school fees no wobɛtumi akyɛm mmienu 6 months no nkɔ na awie no first oba no wadi kan tua wo part payment na ne aka utua ne kakra 6 months ne ko na wie no na watua wie ana de se oba so ye hostel facilities e wo ho ba bia do tibi beto no enye problem ma ba bia obedan obenya ba bia da cha say bills light na ensuo ho ka yinyina ayeye ka mattress abeda so nyina beba na che say ba bia da ho kama oba na do everything is set papa me say ye ne ye say ankure hunu ne ye dede ankura bibi wo ne de enye dede ye wo botokura ene ewa kura kronkron enti wo paade na wo pede ya pe papa ene nti obi hwere ne kaachi pe papa predeko so on say that ne sitie enti se wo hia de ebeboa ne se bomodin na ne Mekot Health College entwetwe nkomo na wankasa wo behu se wuntu sika nguye bebiri akọ bi school no mo koye no mo wie no enya accredited enje so mu twa gya wadwo omusu omote kwa ho omusu ana yehu sɛ saafo ni nyina no sɛ Mekot Health College abasa ɔmo bɛboa wɔn enti wo de okɔ school ni bi na nya accredited a yebehu mɔbɔ bra kakra bi na betua now de enye prekope otwe exams wie ya pharmacy council exams na wanya yi because e school no e accredited wonya ya wawie wo na okoro no na de koye wadwuma nka obi akɔ bɛka sɛ ba bia kɔ school de anya sɛ yeso ye ni hu kwan sɛ yeso ye boa but ye entesa ya basa ye bebua nipa na ya twi nipa ho ama nipa anya adwuma ye enti eno age ben enamo efa obi wo ha wo say below 18 and I say 18 upwards and the enamo fa say de ewo mu ne say obi anka wotumi awie junior high school ana wawie senior high school utumi kenkan obi otumi kenkan utumi twero ti obi a wotumi awie junior high school de na yese nimu aden nti from south ne di koni nyina because nipa no so betumi arudi say obi de prescriptions ebre na from obetumi hu say ni na eden etie enti say wawie school kra na wo fie kra obetumi aba be fa santete yewe mu di se wonto asonko school kra na udidi ho a uko school ba kra be san kra be didi ho papa na Ghana ha ye adwuma ba ko line ne ye pa o Ghana ha ye adwuma ba ko hwe line ne ye pa enti we wuti wo de wawie school no wo de kra mesi wo pa school kra wo go school mi kra betumi aba because weekend classes e wo ho ye weekend classes day no so from Monday to Thursday ye classes into wo de ebia de bibi ntie si kwan adwuma bia wo ye ebia school bia ko esi kwan but weekends ne Saturday ne de and the Saturday and the oba obetena 9 to 12 oba besua de opon a okọ
na watumi anya boarding krata nti wo be wie school kura na ebia junior high school na be wie no wo be wie na yesa wo kura no man so betena fie be 6 months and say 1 year san wa ko school no na wo de akwakwa ye adwuma nya mfaso anya sika so botom wow na no abrante ba ko wie school ase akwakwa di ka mate akwa ya ka yi na to atwene kwan ho a watumi anya yi bi ba sen ko tumi hu kwan e ba Mekot Health College nka wie ko kita na krata nti no wa ko yuva kukuo wa kwa de ndenyo utimi ba papa merci wo bia wienu wo hum se wa ko university opa ba bia ko school ko technical school ko him na opese ubie drugstore anase otena drugstore anu agise unya santete no uni santete na pharmacy council for ba ho papa ochana beka se senka Mekot Health College for beka se na miti omo ankwanko wie mi sei because the idea kire ba se no anu ye den ho o mbeba shop wo enti se wobie shop ni bi na nyanya hunim de atuam ni nkana bra na bagi santete bo so mi sientemu pe wadwuma na ebia wadwuma se we busy hey weekend ewo ho Saturday 9 to 12 na 1 point no point etoda tumi kwatena ba bia tonjuma di agro ni nkrofo boys cheche esre a wadi be house kora na 5 hours kora ko na nka de besua de nka wonya abodi nkrata won so de bobra ko wanim papa woni nkrofo munye ska na no mekan mesi obi akokuma se ogi 2000 owie ye school ye bi wow enti enya sam keto ebo papa nti se wutie me a wo de number na mensi so sensi number ni so bi number ni 0592 we wo fra Mekot Health College for straight no curve no yeah no mono iron sheshe papa ma oba emra mama ma oba emra wan kasa kra no betimi kra ba school ni bi sa wo na yehia obi a enti number ni say number ni 0592 522 okay 111 0592 522 111 and also 0244 640 975 okay 0244 640 975 all right and also ubetumi afre edi asiso okay and ya fa unsi wa ha na da se ne lenza Asia okay and ye di si de na se na se enkomo obi bia na wo pay forms ni bia odan ha ubenya bi e wo odan pharmacy ai wo achim odan ha ye kan achim na ya kan achim odan ba me ba ina mete se na kan akim odan experience ni wo mutu e bi de AKIM and obi nso de ye YEM so I say nti achim akem ni na no na de yes ni na yakuye ni nti your forms na 50 Ghana cedis pe uji bia no ano no okay ewo odan pharmacy ewo odan haya Dukes petroleum hona all right yeah that's it. I hope say amanfo ye de yon behim na ye nyina ya babi me hwe se nyame aduma next year ikwa besia wo that's it. Okay that's it go brother see you ya me Mekot Health College for ne din komo asupa ho enche asemtie bomore nso no mbedin sa so na ono mo enhwemo I hope say bibia be fine e dia ma
Ayampa. Yade and somehow eba. Cratchy B. Wawa dear the now Simbi, Eddie, I bet you and him say a Simbi a Hano. Now, what drink one and drink. And you are some no day back. Police in visa asam ehano. I don't tell you me or the nasam no abedan na yanko na yenti asam na ehano no. Na we a ye nyina yaboa no. We eya nsem ha Tuesday bia ya de ba asam ha no o de be kan kire me. Na yemfa nto sinyina ni. Na ba bia susan ede brode ho befa no. Ya fa ne sa. Me ba chome Akwaaba. Yeah. Na etisay Ehuye. Ede urade ase. Asam na wo se ehaw no. Ena ye petie na yaboa wo. Ede asam na wo se ehaw. Samai. I'm ready a medo as na ma share what you for nyina. Na ensem de bi ha me ankasa. Okay. Sansa asam no ma dwen ho wadamu a me ko me de hye me ho a enye yie. Di o se ja. Me de ban from am na ja tiefo mutie ye no. Yeah. Omo ne ye cha adwen ne ade na me hu kwanya me fa so tutuma na mo. Okay. Ene sen na nsen mi wo adwumam. Ena mi nya akọ. Okay. Mama frame ya obeye case. Me ko ni supermarket a nsem a me ko hu no wo ho no. Na kire se ade no na ede case ena oba beye. Atu asimia me mfimu. Seja wanya criminal nti me meche no. Na the whole issue ni nyina nie. Okay. Maame na kire se woni ni kunu na wo ho. A wo mo abobla. Abie boutique kese. Ana ni kunu adwuma sei na nsen. Okay. Nti okunu ka kire na yire se agozua na nsen wonim di adwuma mu sensem aye nti sika ni me ho. Nti mamska kakra nhye me ho. Okay. Ena mami yi no oyi ni ATM card. Okay. Ede ma ni kunu no. Ni kunu nim code ni ade nyina. Na ode ma ne se ni kunu ko yi sika wo so naja. Onfa ntro ne ho. Ni kunu ji ATM card ya. Se ne girlfriend ono ne sa chick. Ono ne sa chick. Ena demand sika. So pe sika kwa shopping. Okay. Ena baba iko ye no de ATM card yi ko man girlfriend. Enti wode man no na nyame a wo mpe bone. Girlfriend ko ye okoye shopping. Ode man ne se onye ne se. Onko yi sika wo pe. Okay. So okoye shopping. Enti onko yi sika. Enti sika bia wo pe wo ATM no so no onko yi na ja. Right. Ofa di otu anema na obetonika. Enti nyame a wo mpe bone. Sa chiki koi. Ena wo chinchin ya babia okoto nema na ye maame ne store. Maame ben store. Say papa na odi ATM man sa check no. Maame na ne store. Ehwa na osan koso ode. Say wonim no. Okay. Wonim papa ne nkire ne say wa ware. Okay. Nti wonim. No okoto nema no. Wa to nema ni nyina awie. Wotu aka. Na woni physical cash. Okay. Iti wo yi ATM no. Ehon so mo wo machine wo ho afide keto bia di shemu a itimi di sika free. Okay. Wotene ne nsa mami tre ne nsa agi ATM ya okohwe a ono ane dia. Ono ane dia say. Mami no ATM card na wo de ma. Odi shemu na omo ye no.
aha o yi sika no din e ba ye ne yo no maame na wo boutique maame ne so ATM card no mu say no okay say ne din ATM card bia wa din na wo okay wo so mu say no eje ye hu ye do sande share ayi mu and you as a policeman they are na a woman how dia o disturb me wo ho na maame be lodge complain no na wo say me ba me na me ben ho tie wo say me ba na me be yes arrest no me ba ya papa no sa check na wo no adibo ne na ya me be che no eye mia me yira mabọ ne ho ka menene ti ho wo ma Baba azemui misuku mi police a me be ko ne ade nyina nso obai bua me o misuku kom ne ade sesi amanya adwuma ameye a ne mamu esesa na asase mu ya kwa akoba no mi koja de sese ya di amanfo be kan ne se minya ba bi gina ye na ma pam oba no se me yebuni ayeni ade nso bible kura kan se bibia ntimi ntete ayi adofo ntem je se adwamamo ade nso adwamamo ebia ni nti sesi a asem no ade na how pote die ha me ye se ade na akwa ye me yire nti wache no mache no and ye se in the land of duty okay ni wo duty nti die tie bia se me ma me kura ne di bo ne se wache na tum ma kwache na tum nti ade na how nti asem no ya solve police station ho de no ya ba fie nti aka wo ne no de no aka me ne nu de no eno ho asem na ha me no nti wonya da unko ja na wale ana se den eno na wo pe atefo krache na asem ne nie asem ha police eno de aba bedan ye no asem isi de 0201944485 and 0554820910 ya bie phone lines na tum den ena menu mi no ye wo eka kire no onya den because asem ha no onya no ana ase onye den enya no na opeti ane okay onye ose nkoda no susa okay asem maybe try can drive within the baby our cash free asubwa d10 me pa che yetio Yes, Omwana de Bekomava Sadiaba. Oh, maybe America. On no Masai. More Masai. As more Matthew. Oh, so many media, maybe Namuku, Obano Anadi. Namuku Nobana. Or simply in 5 years. Painin over 5 years. I've been at Ketuanus 2 years. Okay. Oh, said Obano Anadi. Abandoning Namuku. And says, yeah, near Hanon on your day. Oh. Okay. Okay. Yeah, that's it. I 02019444850554820910. And some honey. Maybe I show Ahenkan drive. We didn't buy be our castle free. Your boy, you too. Nipa na efu nti mia e ka me be che no okay nti on fan che no okay yeah that's it yeah fa foforo me pa try and can drive hello sorry until yanka me pa try and can drive we didn't baby our car free Ovake ablanse yetio. Na ohwe oba no wenye nuhu de. Maybe I do ovake bisa question. Ono de ogusu pacho na de ade na akwaye no. Na kire se me yire no ye obi mpana dadada o. So ogusu pacho se na se wanya adisaka. Enti nkoda ekura mene na wo no kura still.
Ọfa yẹ ti o. Okay. Yeah, that's ọfa. Maybe I try and can drive. Abozege. We didn't buy a cassa free. Bali so boy ni akomoda. Bali so boy yẹ ti o. Asan we di ano din o. Ano ti no de aba bedan no hu ni onyo. Apesa nkwala ni wo mu na omususa ni fi. Don fa na nton kwala no. One ne na sa. Okay. On say ba say inu ho. E ya ko ba ni say no ba no be ni no. Na akata na agency de. Rani. Okay. Yeah, that's it. Maybe I try and can drive. We didn't buy be our cassa free. Of I want you too. Of I general. You okay? Yeah, that's so far. I say it yet. I know you. What's a man worship out? That's it. Dear, ya wom kra ne say police station hawker ni nyina so me anam sentu ya. Maybe I try and can drive. Mommy, we didn't baby our cassa free. Jadam Kate, yet you. Your bani bian radio down. Onya no. Aye. Okay. Yeah, that's it. Hey, Asamo. Katie saw your body be not near Jano. Maybe I try and can drive. Abozege. Mammy, we didn't baby our cassa free. If I saw the cassa free, I should have been very money. Mammy Prama, yet you. If I saw Papa and Nesha, but me and Nesha. To Nyano. There is now ban. Okay. Yeah, that's it. A man and a cassa no. 0201944485 0554 820910. Maybe I try and can drive. Yeah, boy. We didn't baby our cassa free. Latifa yet you. With the mini abemano. Mr. No. On how far when you are banatna. No finna kuma mumfante. Okay. He say, Obia ya bonny. Na yankupon so ka say, oh, bonny in Jenny and Kono Cranko Bitinahi. See a panachon fan a bonny in channel. And now, fresh when yan, one or two more Jamaica. On to bomb on the bonny in channel. Yeah, that's it, Latifa. Yeah, some 0201944485 820910. Eya humano. And somehow ena krachi waba be share go. Police in here na ho akere no. Police was do mubuda no mobu. Maybe I try and can drive. We didn't baby our cassa free. Maybe I try it you. But I said, Obano, what sacrifice my bearman is brave. While on the bearman I bring ye. If you have had a crown or you're not the share bearman in school, it's in a certain moon, Giano. I don't know you're the show. Oh, no, dear, say, like, well, you're Juma Kakra. Okay. I know they support me, Kakra. All right. If you're Juma, not the support, but if you are no cranny idea, would you not be a bearman who goes to? I, for some years, I do when I'm the born, not China, be near that. Now, Bema quit Juma, Jamina, body. Debbie. Now, say, one can't let me say, it was a fat channel. Yeah, that's it. Maybe I try and can drive. We didn't baby our cassa free. Then I'm a boabo yet you. The patch of Glano function when don't function. Okay, yeah, that's it. I've for you to me Fabi account. Now, one and a time for most I say for how many years in here so far? Yeah, Nanti Yachakakra. Very 20 years. Every after near 11. Okay, maybe I try and can drive. Maybe I should didn't baby our cassa free. But your family, John, I'm cassa food. Joan, yet you.
Because catch them and it's on fan show ban. Okay. Move up. Them and that's why you need to go ban it too. Obani who you want to know, yes, and it's a fan show. Bema ne ye police ni o. Oh, it's to come from Westy. Busano, to come Westy, go Jenny Nego. Mesro, me yire dia me fani ni agro. Because emra na mini bi ono na ebo ame. Inti ma fam dia wo se me ye anije wo se me ma ne ba fie no. Me ye ma se di nyina. E no complain ye da ase. Ase bo ne no identify channel. E ya se wo 020194448554820910. Eya homa no. Ensem ha. Ena wutie na asemi o police ye ni mu ayete se wancho. Asemi ha ha ne papa. Ya kire se o ha na niaze na akra etwetwe. Aje se wo fon. O se wanga unzu. O se wanga unzu. Enti wasu. Se wa wo yire. Nanka adie kura nka enye se obi ate no obebo wa mane. Nanka wo ahwehwem. We dey unexpected minti bi kura da o. Se yem ka se bia wo yire suban se no oda na di nanka wo nanka bibisa akosi a wa ya we se na nam kwanso ba. Na we dey unexpected me yire krife pa me bu mini adaje kura me de kwa so de. Enso chenchena wo tweme ko. Wow. Na banyo bia masade no wani mu adanse se mia mimom ana odi mu adanse mia na makodi hu adanse azatu ahu ka ne ya mesu anaga wanga unzu ya but wanga unzu be ma mesu ha e ha de yesu asem no e how hu ne wonye no abebo amane nti ye ma wadwen a odi betu anamon e wa asem no na afa one prayer and herbal clinic se men kan kire se yade bi tata yade bi di wunya ni na mu no fabre won na on ensa yade ema ho ento sunsumu ene anisuo nyina ye adwuma wa so kra se yade bi ti se stroke ena abo wa to ho afa one wo de ba ye be yi ne prekompe ama ho ato ana se bia wo body pains what diabetes pressure ene ne keka ho nyina me pacho hepatitis ene asthma ni na no infertility ye be ni na fro be ma 7 preduasa obema no fon o se eye big na emom fon me pacho bra na ye modro o stomach ulcer ene ne keka ho ni na eye afa one prayer and herbal clinic yan ene betimi aboa wo ya wakema aboabo akemodan aboabo road ne so a Akim State College Junction eho ena obehu ye pepiase ampadu enterprise ni inside ho Fred Dr. Ban ewa homa iso Reverend Dr. Ban ewa homa iso 0554 480062 0554 480062 ofre na unsa ebitumi akano ama na boaw ama wafre wo haomo meba cho J Bunny and Co Limited osemen kan kire se ebia ope liquid soap ede adware ope bi ede asiniema ope bi ede ahohoro niema mu udi djuma bi wo se unya soap bi si wo se na ebe ya amanfo ya onbe hohoro mu nze hohoro sa semra ni na no eye band liquid soap